Betul. Aron dokter, rada tu madiman ke pitite. La semua lo kedua ibunya bang, halada semua lo dia tambang isiat ma ekstra posisi pula ya. Tapi isiat ma ini ma setane la semua putar bu, kita yang pengkardio bu hada rakor bahkan setane la semua putar dia. La sekarang we rada tu pakai daun lo lah, la dak ke la penhala polis sektor bang ke, kopi polo. Loms laka ilong mere duet me ahong lo lagi kuno din kanta alam tungke damoy nang polo tema serta sini lo serta me hala nili kipol dama guda bangan ke wood kijong dama guda bangan ke hala da ko ansi kipol nili kipol dama gud ke 701 an polo hala so gud an ladak nang lang nun po ani phang sumo long jang dam ni ko Abi kalau semua orang jangan undang mereka jalan dan sini tak semua orang kan sunset nolah tu sektor ke semua orang masih saat ini undang sedua masih non kongres opposition anak trupen planning alam di sana ladang ison bandul pulau alam di bang pacini lo lepen alam di pacini pen rat kuntalang lo lepen jangan tu manta cinggun trupet sih dak curang trupet lo setapi alam perantah halah semua itu aja Alah di mana bang ripon tu nanti pulau, lalu ini di sudah malah di Kromteron biar ulang di peta cingkila 717 ke pol lo, anon pol nih kita me non 80-90% bahan se pol cot pada, ati awatar list, Allah awatar slip alam itu kita pol tane, idona hen ni di partner cap tu pulau tante ni di partner cap pol setelah dak wood kijok dama bang ke bang puan si jok jadi bang thong ke jom dah dam dah hong bang thong ke hanan dam dah hong bu posi kijok i tu mo bang ke ong elu posi non nil tu dia lo pen nil tu asap tu ke wai bang ke ani si dak pen ke pon IBM box yong si hada strong room along pilih dampa mi long lo pelotante ripon ang elu Yong si ripol di lang pulatan te non il ponga ripol ang ke strict pigi la kanil tum da chinilo. Lasi la so strict uji posi non ki tantang non la ani si thata poke la thata an thata lo la ge thata te la por bang ke nal tum sal bang ke chuni ri ya bang ke non da lang ke ro ya puling long sisteme deleted po utalis dulu. Nengkan ini thate berarti delete pun non tak 80% delete elo 80% namanya ban delete elo lalu non peneng long sekarang ini jauh long lelang tu non pong MDC election berjalan tu ban kamen ada tu bersam non ada sikit hal long lelang tu bangke lalu siapa question ini long ban keras lah lalu alam bangke lah long pun itu tong baik bangke lalu Alah, IBM yang si gini spare tak dak sintira pet, bosan tante, rada tundam deh. Normal bangke semua gue tak potlo, napi kelang nom bukan napi kelang aja deh, posi, rada tu bangke nanti kecom dulu lagi. Apa laso alam di pencok si, karatur nangkop lah. La pendakan ini mahan tek pen. Kuala 1971 ini kan pelone dak wiki jok setane lason katana ya pinang nak. Lasi ani siya bangke akan tenang itu nangkop di mungkin lah IBM nang picon ke dalam pot bahan seklang ke dalam join ini kan langsung. Penil tu nada adu kowi parti long klaim rapet dan kape ko parti dah doji mine sita me ni dak pini ni jai bangke candidate hoi parti hoi kolam kali dah theli tum ke damtan so polling ngar dia ban samjin be sibachun no kian be sami itir bangke itu lah polling ba ington nang ko gadi so lang ke than bangke amo pen pisang ho reswell lasi nili labang solam karju long pen bangke nili ning arlo ke doge lahen lo ili tu wood ke jok ardi ke the abangke dak nang litu marong bensi lang litu ma PS long bensi karbi yang long angkang an phanta rat phanta sini ani pa ana dor ke so ili tu ma wood po hai labangke nang litu ben dak sipak lang pon lo athe nang litu meong si matha phla phla usonte beraling kamelo ho patang serang nak padang menang busima thai mati sitame
nang litum ke ber wek a vote no la bang so vote le wek nang ji pusi nang litum bangke si song lagi angkang pilong ta isi message dampo non ke bang jia kilik hot si tame ilitum arab tum anta cirok tok tekpo lalo lasi la election mate election commission benta hedi awareness mate cirok tok amai bang nang di beda vote jok nang ji ponchon mate hedi nilitum candidate tum hanan nang tham du the election EVM machine lason EVM long lason sidoji puanta nilitum mantang pachini ne nang pachini chipta hala nomination tang data phi hai tang data phi ban si rata phan EVM pen sinon ke doji la son son puan chala ta details ni to mantang nang clear ye la sini litum mata rong sor phan ke than ma ke sung chen la kapali dami sung chen la la si latum kapakla ngateng pulotang te EVM bangke APS tinta extra EVM konan konta hini bagian pok in case ladang nang itu ada pen bare bomb EVM jong si henoda upine pen a battery to ho upine la son signal avile la puro dambe la dong gaching thumdam tuji bangke apor and the high officially thumdam job lagi long gali upine application pinangji ha election commission fan global inangji ha hai aron ko la so posi alang itu la sector officer atun kadu tobe la polling ani lokang te PS din ta hini EVM bangke wan sitame non da bangke ilitum polling agent tum da dolo gadi sabe sector officer tum bang asa ko ka polan do jet lo ni alang ilitum hanta blame nan ko alang ilitum yong si extra EVM bang lokang te polling agent tum hanta sini ya nei ko da pe la bangke ke ber bom je EVM lo la pen mula yong si da kan te enoda pulo dan mela extra bangsil itu replace ko punan pachini ni kola sidame non la kiligar ni gedo kadu ko me officer do manda aki misa ha kadum ke la polling tangdet ben pini voter percentage ko alma itu la soal lo anda kasih tekan dia bandu dan tuman tekan di lamang ke 1% ma pul ke pul hai la ketekan jadi la so lo anda acha PS long bang tekan jadi la si thedum violation the problem ave na ini so isi ma complaint report la so lo tekan ke PS long anda aku na bachile ni apa ni to ma agent ma number ke to ne le ami sina EVM number ke la sida na itu phanda la son do bok lo bon sector officer to bang knowledge pan oi da lo la so pasina to phan klardak pa nang bachini ai hema ili tum bangke he sentiment ke do tu ili tum ma vote phan RD ke chipi thega tum pina ko si position bangke guri hai arju hai da lo arju tum da lo di kapre ka town city ajo ili tum da kar biang lo kan ka election na so ni dilik dulu tidak non sona itu ton arju tum da khai da lo da tapi nang itu bangke ahokpet amulu leader pansikang wai ahokpet a party hansi vote amnangi buzi nang itu make abda kasi labangke election commission mate authority tumta ilum phan na pachini pame medet aposi ilum make sesong nundal lapen mesen no nili tui bangke na tum labang so karji dun haide bangke non bangke tang de na ilum ka du ko beta mat khalo bang haru ini ba dulang mo ipul de ada ke jogging ke pine haru oke jogging bang haru isi box dulu gadi mane tu ada ke jog de bang dulang mo do jai lagi do oi lo di do jai lasi 80% from nerke ban ke polen lo di from nerke ban ke polen lo pochi mo benar itu ahin ben kapakla na teng lo nili tumbang ke thang dan kudu leo de na kan sai dun jide na tum pilong mana ke cerap duni ban siwa la sinali tum yong si report 80% ma ke pole lo lo dang ke pol si ke hong lo la pe non ke pol pe 20% dolan voter list no ateng ban ke oi pin sta a voters tumbang dang rong do pe de kalang mo la si om nai cita pa harui si bang si pol chon pon mate pa thongner ke bang si pol chon ko si pa dai pon na lasi langsung thongner ke phanjon bangke ilitum ripol hang hedera non ke pol tang an pe dai ilitum hai pu sning ke pon ta jogima madena tum ben bisi pu duima
Jalan. Lasi, ini bangga ini itu las nangkar juluh rarapannya. Jom si report panangji pulau tangke, ini itu party, mata APSLC lo, ini candidate maglo, pen bangke DC office lo, apply dan nangkar. Je report nangji, bang apply jangan kau. Lapen report ke hanta itu evidence strong unami. Upia karon si report ke hanta lo, di la strong unangji. Non itu apply dan po. DC itu mbak itu on clarification and people. ICC PS lo EVM kini kini itu toilet ko puno paklan. Di, lapenan toilet lo gadi. Muthe ini itu fan klar dapat nampak cini ni report dan support sini itu suspected lo. On helok lo, tapi masih itu lo. Lapang so panjang sini itu ini insam lo bulu tangpe non la 80% award penanda itu ning sampon pemau sini dan ning makapon lo. Cikroi kemana itu? Cikroi lu di. Aku hidung ni kan. Kali ini kita kerja thabi, kalau kerja thabi mata poni tu. Report ni boleh lo. Report ni boleh. Athema, ni kalau paling tu saya tanya aja.